clear to le ngai thatu te ninga ni chibai le vek ule nizan zanlai pelama FIFA Club World Cup final khel tur zonna anu no zo te po khel ania chung result de chukan ngai thau anga tin token lama Lionel Messi achebon le boka chung te chukan ngai thabok anga football thuleng tenen thirangai thau ho na in nei le donang o soita kang khan football ma ram thate inel na lian le ngai lutlo FIFA Club World Cup inel na chuni zan chanlai pel khan nei chun zom ania final Chelsea ma chun tur zon na in khel mu nam taka Paris Saint-Germain to Real Madrid tain an lian ta zok ti an lan tira Real Madrid hian ngam lo hle hin Paris Saint-Germain hian Real Madrid he silify ngotin an lo sop he in khela hen Paris Saint-Germain hen game an thunun ne shrimshima goal shot in khel chung zong hian trum som pasari an neya Real Madrid hian goal shot trum som pahat nei ve thungin ball possession apo an in thlau hle Paris Saint-Germain hi 69% an ni la yin Real Madrid hi 31% chau an niya in pass dikong apo an in thlau khop mai Paris Saint-Germain hi trum zaruk samriat pakhat in khel chung hen in pass an neya Real Madrid hian trum zathum paruk bak an nei lo an ne game apo an ngam lo shrim tin ani chu MetLife Stadium New Jersey in khel munam taka hian minute lina train hun tha kan mungala Dinglam Sira Osman Dembele ball pek thatak chu Fabian Ruiz chong goal a thatakin achuya Courtois chon thatakin alodan sakman anni hemi ball kal zela hin minute nga na Achraf Hakimi chon Dinglam Sira train cross ball thatak aneya Dembele chon nai tak a train goal a chuima se maktak main Courtois chon alodan sakle mana heizet he chu world class save te po kan ti thayang amai ro chu goal an chhuwa tange ngeya minute rukna a in her chuaka goal kan muta ye Dinglam Sira tangin Desardo chon ball atlan lu puya cross ball anei a ball cross hi thalutuk niin langlo ma se Real Madrid defender Raul Asensio acheswala ball hi lo receive zet ma se atal boy zui Osman Dembele cherang zet mai chon thatakin aron chu saka Fabian Ruiz atan rang takin ball ada phaya Courtois chon aron nor tu deu top anne amai ro chu ti boy tu nei to lo Fabian Ruiz en gola a chui luta sikhat fain ma an shruai Ruiz en chui lu lo poni se penalty an choi tho arinom minute kwa ain her chuaka Real Madrid center back pani anin che sual chok ani ber mai tun trom chu Antonio Rudiger ache suala Bellingham an abek pa su lo la zuk ma se ball a pe chok le tur hi Dembele chon rang tak main aron chu saknga la awum phak to silova Dembele hin fal taka ball atlan lu pui nuwa goal thatakin a khunga sini fain atim hi ma a hroi pui minute somni palina goal ro pui kan mule ngala Real Madrid hian na takin an nor leta Paris Saint-Germain in hemi tong hian an counter thut Hakimi chon Dembele tan ball pe hin Dembele hin rang takin Hakimi hi dinglama ball avorlu saka ani hian box chunga ball hi cross phei le hin Fabian Ruiz chong gola a chui luta Real Madrid defender te an hoi kol na sign an mang ang thei hle sithum fine Paris Saint-Germain hin ma an shroi ta der ani minute somli na Paris Saint-Germain in an goal li na an khung teu Veilam Sira Osman Dembele chon varas khelia tan ball a pe pheya ani hian gola a chuya amauta akal lo chia ani first half un top ma shat minute somli pangana Osman Dembele chon Veilam Sir teng goal shot aron nei thut maya gola alut man teu hle ma se Courtois chon thatakin aben cho sakman chia ani second half minute somni pariatna varas khele chon Veilam Sira Dembele tan ball ada phaya Dembele hian dinglamatlan Desardo tan outside 14 ball ada phaya do hian gola chantir ma se offside wangin pom sak an ni talo minute somsari panina Hakimi athora tangin Goncalo Ramos an hun tha aneya ani puiro hian a hun tha nei amang tangkai lova bo pela ani deu rang mai tun lai chu minute somriat pasarina Real Madrid in hun tha an nei vele ta Bellingham chon latak a trying goal shot aneya hei in khel chunga an hlo nei te po kan ti thayang ma se hei Donnarumma chon har salutuk lavin alo dang thung hemi ball ka chuak tang hian in Paris Saint-Germain han counter attack trying goal an khung leya Paris Saint-Germain han goal moi an khung
Dinglam sira Hakimi chon free takin ball atlan lu puya box chunga ball hi da phayin Bradley Barcola chuan ball hi alo la Real Madrid defender Militao le Carvajal te chiang zeta abum koi zok nuwa Goncalo Ramos satan ball ada phaya tun chumchu bo pel tu ni lovin gola achui luta ane Ramos sa gol khung mang hian silifain ma an shruaya Real Madrid hian thei top chen nor zui ve ma se gol dang alu bel zui talawa Paris Saint-Germain hian olsam takin Real Madrid he silifain an ne zui ta final anin pet kai zui ta ane ti hian FIFA Club World Cup final in machon tur te chu an hriat ta tun thani som pathum zan zanlai pel dar som pathni le chan ve a MetLife Stadium New Jersey a Chelsea le Paris Saint-Germain ten champion zok ni anin chuang Major League Soccer lama lut vele ta zoi ila tukin lama inkhel munum taka Lionel Messi khelmek na Inter Miami lamin point home an hlo chuaka Lionel Messi goal ni khung mangin an khingpui New England chu goal ni goal khatin an ne he inkhela he New England Revolution lam heng goal shot tum som paruk an ne ya Messi khelmek na Inter Miami heng goal shot tum som pathum an nei ve thunga inkhel pumpui thlera ball possession le in pass dikonga ero Inter Miami lam an chung nung zok an ne Gillette Stadium a inkhel monam taka minute somni pasarina goal kan munga la Inter Miami tan Lionel Messi chon athiam zealan tirin a team sikhat fai ma an hroina goal aron khonga hun tampo aliam ma minute somthum pariat na Barcelona tana alo khelpui to thin Sergio Busquets siam sak atangin Messi bokhian an goal ni na akhung le first half a goal dang alubel zui talava second half a po goal kan mobile mai lova Carles Gil chon New England tan an sipur aron su thena phur tharviu ma se goal dang alubel zui talava Lionel Messi khelmek na Inter Miami lam hian point hum lutak an hlo chuak zui ta ani ti hian table tharbera Inter Miami hi khel som pariata point som thum panga nen panga na an in suan chawa midang aya khel thuma la khel tem zokin an khel tlem hawa hian an chak vek chon table ma hroi tu an ni thei don ani heng mai pa ka hen he in khela goal ni khung tu Lionel Messi hian season kalme ka goal som pali a khung ting le ta der maya achunga hian sam sarit chu omin goal som paruk a khung towa Lionel Messi hian khel tur alanga bok awangin top scorer ni thei turin din mun thataka ading zuita ani inkhel result le inkhel fixer lam chu kal santa ila football thulenga lut chho donang o tun trom chu Toni Kroos a time bul tran don ta ila infak sheve tak mai Toni Kroos chu tun hnai khan aron infak ve zau mai Toni Kroos in Real Madrid tuna underline te chu adu khoblu tuk big lo ni hin alanga tun hnai maya Real Madrid midfielder te chu an thatok thu lo soi to ma se Toni Kroos an media ten an komna nui chungin tun din huna Real Madrid hian keima ang deuh hi player chu an mamo ti kashia amai ro chu he team a hian led le katum to lova football khel ka chaw san hi kanem nget to ani laklu tur poimo po hi thanem tak chu anom nge hin karinga tun din huna Real Madrid hi underline lama an boy emema chu anti felvat angai don ani chu tiang ani lo chuanin season tharla tur poi an mang thatokin karing lo bok amai ro chu mitam takin kirle tura min du na te hi chu ka ti lo tling don lova football khel ka chaw san toy tin Toni Kroos chuan asoi Chelsea laka antlom no Thiago Silva point to thar aron nei vele ta media ten ankom na Chelsea ta kumli chung kalo khel towa chu wang chon he team hi ka in an ni ya tin ka chung ko te an ni bok chu wang chonin kanin ma chon thei kha kalom ma Chelsea mule theina hun tha ka nei kha kalom ani Chelsea kan ne lo kha poi ka ti ma chu ti rol chon an ni hi an kal le sen tura du sakna ka hlana achak jok an ni tak ro wa chuan champion no moi po choi ngei turin ka du sake tin asoi English Premier League club Arsenal le City tan te po lo in lan to Emmanuel Adebayor point tun na ya khan thu thar aron neya Arsenal team a huat chan chu chiang takin aron soi veta Emmanuel Adebayor hi kan hriat lan theu angkhanin Arsenal team a chaw san nuwa City azom no Arsenal an ma chon ma sak bera a goal khung chu over tak main a celebrate match ni khel thelo tura shem ani ba ka poisa te po choi tir alo ni hial ani kha
chu tiang khop chon a team hlui laka hin a goal khung hi a celebrate ani hemi chungchang a hian dem a hlo khop maya Adebayor chu ronin soifia veta hin in hriat tlan theuh ang khan Arsenal team kha khati hun lai khan kapmangai ma pre-season a Real Madrid kan machon truma goal ka khung te po Arsenal team logo fop chungin ka lom ani kha amai ro chu Arsenal team ka huat chan ni ta chu khati hun lai khan Arsenal team ta na mi tangkai kani thei ngei ka ringa club lian tenen soizom kan ni nuwa Arsenal ta kumnga dai contract ka ziak ani kha chu chon ka hmangai zia ati chiange amai ro chu pre-season azawa Arsenal kan let nuwa kan coach Arsene Wenger chon atima amma chop zinga ka tel to lo thu min hril ngot maya a hril hai thlak du tak zet ani ni dang aloin her chuaka training na hmuna po kalu an phal talo ani kha chu chon a soitum ber chu chuak ngal ro min ti na ani bera khatiang thil kha mi tam takin an hrelova Arsenal team laka goal ka khung kha katan alomom big zia chu chon ati chiang o me Arsene Wenger laka hang kalung oilo ma khatrat wang lai taka khatiang maya min thlau thla khamak ka ti ani chu wang chuanin Arsenal team Melma City te Tottenham Hotspur te zom kha katan chon thil hreum ani hau lo ti hin asoi Roberto Carlos point Lionel Messi chungchanga thuthar aron nei chu tu hnaya khan aron lang vele ta Roberto Carlos si Real Madrid tana ain lan lai khan Messi ama chon masak ber trum chungchang asoi Roberto Carlos chuan Lionel Messi ka machon masak ber atang khan tuna aro puyang hen aro pui theidon ti ka hredai towa Ronaldinho hne na po khan vakal ngalin thianpa I jersey number ha khi ahim lo engtika emachon ani hian ala chu sak nge yang che tin ka vashrila Ronaldinho chon poi atilo hle heti hian min changa ani hi ka zirtir chho ani ya athiamna te po ke ma tanga azir chho ani chu wang chon hetianga thataka achetla hi katan chon alomom ma munom katan chon atling zok ani ka jersey number hak te min ron chu sak thei ani chuanin katan in chona tur ani zokang tin alo hril Roberto Carlos and Lionel Messi hi heti hun lai hin tha alo ti dai to tinani chu FIFA Club World Cup atlata Real Madrid forward Kylian Mbappe po akezi chu alo hlo nem khop mai FIFA Club World Cup khel chung hin kezi rukvel chu a hlo to ni hin alanga hei hi mithiam ten an chu dana thil hlo omlutuk ni hin an soi hei hi achan ber chu Kylian Mbappe hi arsa a inalama hian bacteria kanti natna hrik akai ni hin alanga hetia natna hrik kanti hi keini lamchang ko thalo kanti angchi kha ani ber ome ko thalawin ani hi azut ve hle ni hin alanga kezuruk ve lai chu ari na hi a hlo ta ani chu mai ba ka Europe lamte hi kholum hi anti theilo angreng khop maya lum anti thu te po anlo sei to ani US ram hi alum veu ni tur ani Arsenal lampoi ni jang khan thuthar anron neya ethan wanari chu contract an je pui thei tur thu anron sei vele tatlat mai wanari hi tu hnaya Chelsea nen soizom an hlo khop maya contract thar chungchang apo club hian anin rem pui theilo ni te point thom aleng na sa hle amai ro chu ni san lama khan English news te hian antarlan dan chuanin Arsenal team hian contract an je pui thuai arinom English Premier League club Arsenal mai ba ka Chelsea ten senglo tuma an hel na sat mai Malik Fofana point thuthar aron nei vele ta Sky Sport lamin atarlan dana Nottingham Forest on elangam hun ruak lo khatu turatan senglo antum thu antarlang Malik Fofana hi tun din huna ahlut na hi pau million somnga vel ni turangai aniya elangam hun ruak lo khatin Forest lama hin kan mu mai te po arinom Brian Mbeumo point thuthar aron nei chunjom ve zela Mirror lamin atarlan dana United lamin andorna akhel mek na Brentford in annol zen mai chu tha ati lo thu le club ho tu te hna alom lo thu te po asoi to ni in tarlan ani kan hria thau ang khanin United lam hen Mbeumo mana pau million somnga panga chu an lo the chuak to wa hei hi Brentford hian annol sak atum ni nan pau million somruk pani point panga an the chuak le a hei po hi annol sak le Brentford lam hian Mbeumo mana pau million somruk panga an phuta hetiang zathi United hian an la the chuak ri lo ani pau million somruk pani point panga the chuak ta chu ruknga te chohan the chuak ve mai se an le thei ni mai tur hian ya
Victor Osimhen point borok aron nei chun zom zela achung chang thu hi aki koi atam chho tran ang reng hle Napoli lamchun ni zan lama khang Galatasaray lamin Victor Osimhen mana Euro makdadoi somsari panga an the chuat chu an no sak ne tarlan ani vele tatlat maya hei hi achan ber chu Galatasaray lamin kumwa chungin Osimhen man Euro makdadoi somsari panga hi peklak antum ni yin alanga Napoli lam eroin peklak ngal vek an phut thung hei hi anindor hlotlin theilo na chunia tarlan anni news trend khatte ero chuan Galatasaray lamin Euro makdadoi somsari panga hi an the chuak ngal thot don ni hin antar lang ve thunga in rem na tepo an nei to ni te point antar lang ve bok chuti rualin news rin tlak tak kan lak zinga rin tlak ber hi chuanin an lain rem lo ni in atar lang thung tundin hmuna al hilal lam chuan Euro makdadoi somriat vel po senglo anin huam thu an soi ve mek bok Liverpool lampo Darwin Nunes sungchanga an nging chho tranta a angkhop maya Fabrizio Romano atarlan dana Carliam ta maya khanin Darwin Nunes sian Napoli zom adu thu alo soi khau ni in alanga hei hi Napoli lampo hianin chutzui antum hle ni in antar lang hetianga Fabrizio Romano aron tarlan ta ka chuan Darwin Nunes in Napoli pan a hrelo nge ni turangai ania indoor na tepo hi akal chhauzel turangai ani team tok lemin atarlan dana Darwin Nunes mana hianin Napoli lam hian pau million somnga panga chu tungkar chung hian the chu antum ni hin alanga indoor na hi a hlotin thei mai tepo arinom chho tran ta hle Serbian forward tuna Juventus tana khelmek Dusan Vlahovic point free transfer in aduber club azom thei thut mai thei ni in alanga TBR football lamin atarlan dana Serbian international hi tundin hona Juventus lam hin a contract ti top an pui ti talo ni hin alanga aduber club zom thei turin an chua zalen ton a ang hle kan hriat lan theu ang khan Dusan Vlahovic hian season khat bak Juventus team tang contract anei to lova tundin hmuna chu adu thu tlap ho tu te hnena a thlen to anni Premier League lama Arsenal jon senglo tumin an helmek ni hin alanga Bayern Munich te United lamte point ani hi an helmek bok Juventus in an chu zalen hlau ani chuanin ama du tu te tan thulo mom tak ani nge arinom hetiang kara hin Arsenal lam hin thulo mom lo hriat tur an nei vele ta William Saliba chu contract har chungchang an lamin theilo anni Gabriel chu tun hnai mai khanin Arsenal hian contract an lo zia pui towa William Saliba defender Traber te zigami hi contract zia pui tumin tran an lale meka ma se tundin mona an somna hi ala hnol tari ani Saliba hian tun hnai mai khanin alo suang to thin chu Real Madrid tan trum khatal inlan ve ania hemi chungchang hi wallout takin alo sei to ani hei hi Arsenal in contract an hlui a hnol chan ber ni turangai ania Real Madrid lama hin kan hmu thut tepo arinom chho tran ta hle English Premier League club Brentford lampo Antescu ve don ta ni hin alanga nizan lama khan an coach chu saktu Tottenham Hotspur ina an ban tak poste choklu chu senglu antum thu ni jang khan tarlan ani vele tatlat maya Thomas Frank senglu tu Tottenham Hotspur ina an ban tak poste choklu po hian Brentford hi pan a hrelo thu a sui to bok poste choklu hi kan hriat tlan theu ang khanin Europa League ka Tottenham Hotspur a champion pui hnuin a hnu reilo te an ban zui ngala tundin hmuna tlap enkol nei lovin au mek ani Brentford lama hin ani hi kan hmu mai te po arinom Fabrizio Romano atarlan dana United lampoin Dominic Calvert-Lewin chu andor ngei ti ni jang khan aron sei vele tatlat maya striker tharma mo mai United lam hian Dominic Calvert-Lewin hi free transfer a an senglo thut tepo arinom Calvert-Lewin hian thuthar engma ala nei lem lova thuthar kan ti khanin du tu chu anei nuala amai ro chu ama hian thuthar engma ala soi ve lo thung ani tuna tangare lo te tlap engmo thak chu azom arin oma United le Newcastle United ten senglo tumin tran an lamek ani Arsenal lampoin rol tharm habak eng taknei kumsom pariata upa Porto tana khelmek Rodrigo Mora chu senglo antum thuni sangkhan puan ani vele ta season liam ta Porto tana go som pakhat khung thei Mora hi Arsenal lam hian amana po
Euro Maktaduai Somsari vel chu the chu antum thu tarlan anni hemi chungchang hi court of sai chon ni jang khan atar langa Real Madrid point senglo tuma an helmek hi Arsenal team lam hen kan hmu thut te po arinom chho tran ta hle Daily Mirror lamin atarlan dan Arsenal lam hen thuthar an nei chun zom le ta nizan lama khanin Valencia train Mosquera chu andor non le thu puan anni Arsenal hian Mosquera hi ama point senglo an lo tum towa pau million som panga vel borin andora Valencia hian an hnol chiang hle hemi nu hen Mosquera hi dan dor zui tami lava Mosquera po hian Arsenal team in aman zata pau million som ni empo an the chuak re chu mak ati thu le Arsenal team ina an som na po hnol atum le thu te po alo soi man hian la ma se Arsenal lam hian amana nizan lama khanin pau million som ni chu an the chuak ta tu na tang rei lo te anin rem arinom ta hle Chelsea team in an chu phal mai theini a thom leng mek Nicholas Jackson po thuthar aronom vele ta nizan lama khan Barcelona chon senglo an hrelo thu an soi ve tatlat mai Chelsea lam hian tlar malam chortur an nga khop maya tun din huna Liam Delap le Joe Pedro te an senglo chu an che chelem lawa hemi wang hen Jackson malam huni a chiang lo hle Jackson hian kum sang ni somni pathum khanin Chelsea team hi azoma Premier League a season ni chungin goal somni pali a khung tling towa amai ro chu center forward ang tan chunin hei hi chu abei tham deuh ni tura ngai anni Chelsea lam hian mithar pahni an senglo towa mun achang lo thut mai theini te point alang chho to hemi wang henin a chho mai rin na alian na kum somni palimi hi Barcelona lam chon an du thu an ron soi vele ta khau mai AC Milan lam point thuthar an ron nei vele ta tu nai kan lo tar lan ta kang khanin Victor Boniface su an nai to hle ni hin alanga Saudi Pro League nen te po saizom lo thine me mai Victor Boniface si Di Marziawan atar lan dana chuanin tu na tangrai lo te Milan lam hian an sengnu don ta a ang hle mimalin rem na chungchang an nei fel towa Leverkusen lampo hian a chotir an phal to bok Milan lama season thar lama chan Boniface kan mudon ta ani season liam ta azo ruala League 1 atanga sumlam an man that film khortok lawa wanga an tho chuatak Lyon lampo ni zan lama khanin division niam lama an paithlak na an khin let na chu an hlo tling ta hlo maya thil lo mom tak ani te po kan ti thayang season thar lama League 2 khel turanga an ti to chu kot ma an thiam changjok an ni ta ga chuan season thar lama Lyon hi League 1 lama kan hmu chun zom don ta Europa League po an khel thei tur thoti chian ani zoi bok football ngai na tu te tan chun hei hi thil lo mom tak ni tur angai ani Mail sport lamin atarlan dana Arsenal lampo Eberechi eze singnu turin ma anlak mek thuni jang khan tarlan aniya an club sporting director Andre Barta chuan Eberechi eze singnu tur hianin Crystal Palace lam apan tur thu tarlan ani vele tatlat mai Arsenal sporting director Barta hi achechak angreng khop maya Victor Gyökeres an senglu trep to chungchanga po ma ala chak le tuna Eberechi eze senglu turin tran ala le meka season thar lama he team hi aron din chau that view rin na te po alian ta football pandit na thok mek Glenn Johnson point ni jang khan thuthar aron neya Chelsea team chanoni madweke chu chotir lo tura adu thu asai Johnson chuan Arsenal team hian ani hi anmamo lo pialama Chelsea hian madweke hi anlamamo emma backup player ang turtal pon ani hi ala thato ka world class player ni thei turin ani hian hun tha anei pialama achezi han en hianin maba keng tak anei ani Chelsea team hian alaka do theina la nei deuh turin ka du tin Glenn Johnson chuan asoi chuti rolin hemi asoi zo nu lokhian Fabrizio Romano atarlan dana Arsenal hian Chelsea madweke mana anphut pau million somnga chu an the chuak ta ni in tarlan ania Arsenal kan hmu nge arinom United chu sandu Marcus Rashford point club thar anei trep to ni in alang chho zela Barcelona lam hian sengnu antum tak tak lo ani chuanin ama du tu dang Fenerbahce chu azom arinom ta Jose Mourinho chan Marcus Rashford hi sengnu apoiti lo thu alo sei towa hun tha pek ain huam thu a hril to
season thar lama Fenerbahce lama kan hmu arinom ta hle team tok lemin atarlan dana Liverpool lampoin antler malam thuam chak antum na konga Fermin Lopez chu senglu antum thu tarlan ani vele ta Arnes Lotjon ani hi senglu tuma abiak tur thu asai chiang ta ani team tok lam hian rin tlak thinang reng khop maya Fermin Lopez po hi Barca lam hian chotir an poiti lo thu an lo sei to bok nen season thar lama Fermin Lopez si Liverpool hian an senglu mai arinom Real Madrid team hlotling takalo enkol to tuna Brazil team enkol mek to Carlo Ancelotti po nizang khan thiam lo chantir anita kumsang ni som pathuma tanga som panga chung khanin chia awol ruti finfia anita euro makta doi khat ve lai chu chi alo ol ru ne tarlan anne hemi wang hianin kum khat chung lungin tar tura thotluk na siam anita anne chuti rolling kan hriat lana tan heng ho hi chu antang tak tak ngai lo ti hretel ta ila sum thanem tak an cho yanga lungin tang lo tok velin anom le thei thawin arinom Tottenham Hotspur lam point thulo mum hriat tur an nei ta nizan lama khan Ghana international forward Mohamed Kudus chu inremna an nei puitak thu puan ania West Ham United nena Tottenham Hotspurian pawmilen somnga panga an the chuat chu Hammers nam hian an pomtak thu puan ani Fabrizio Romano atarlan danin Kudusian Tottenham Hotspur kumruk dai contract aziak dona voina hianin medical test nei turin Tottenham Hotspur nam hi apan dona voin tlai lama chon ani hi an senglu thu an puang man turangai ani Chelsea lam point ni sang khan thu thar an nei ya United team chu makhalin Emiliano Martinez su senglu antum thu puan anita court of side lamin atarlan dana club pani te hian inbiak na an nei chhoran to ni yin antar lang bok Emi Martinez si Chelsea lam hian amain senglu antum lo thu an lo sei towa amai ro chu Robert Sanchez a be se aphak tok lo ema wangin senglu an poiti talo a ang hle Saudi Pro League lama be se lo tak tak mai player an kal zut mai thina nizan lama po thu tharon om le ta yin mi phui min barakhai chiang hle Season liamta Italian Serie A best striker le Serie A team of the season a lang thei Matteo Retegui chu Saudi Pro League club Al-Qasiyah chun an senglu tur thu an puang chiang ta aman atan pau million somruk pasari an the chuat chu a khel mek na Atalanta chun an pom sak thu puan anita tin Matteo Retegui po hian Saudi Pro League club Al-Qasiyah lamin hlo an pek tur chu apom fel ve to boka kumsom ni baruka upa hi season thar lama Saudi Pro League lama kan mudon ta anne Matteo Retegui hi Atalanta team tan trum somni pakwa inland maning gol somni pariat akhunga midang gol khung tor siam sak trum ko anei man bok soita khan season liamta Italian Serie A best striker athan ani boka chutiang khopa tha chu club lian te point an hel na sa hle amai ro chu Saudi Pro League lam apan tawn ta jok ani Manchester United lam point ni jang khan mithar an seng not fel vele ta talent nei thazet mai kum som panga upa Harley Emsden James chu an seng not ho puan ani ya Southampton atangin ani hi an seng not felta ani hemi chungchang hi Fabrizio Romano chun atar lang towa United in Southampton atanga James an seng not duan chungchang hian soizoi atitam khop maya amai ro chu Premier League lam chun thilti son an nei lo thu an puang felta United hian angetin an seng not fel zuita ani ole khatichin hatun trumatan nile tamai se thlir tu te channel min ngai lut sak thina inchunga lom thuka sei tak meu meu ani like share le subscribe lum han tan min han lak pui le ta ula thungai nom tak tenen khanin ho chau le zel don ne